ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kawan sini. Oi. Dan. Baik gambaran ni, kita gambaran bah. Kita khot jaga hinyo trap youth council ki bala pelong ke jingkhanra hakash phautrik jumbang arja apsau nadu ka than kiting ro ter shadu khandai lat chlong kilai obat hadu saungut ki nong di drugs kanthai pat khat prangut kisnrang hakajing kran bigla pathai khubor vice president ke HYC obat dan bok lang kharling do ulai thu ba seng kalai obat ru yo wei brio ubajudon kiti ban khai kanthai hakhandai lat pat maham ru u bo umbet chu bandang le yakini ki jaj kam nang ni sakhmat Hai, macam sini. Betul. Mana? Mana ya? कुछ नहीं मिलेगा Ada pertanyaan dulu. या Buat ubat dai ha, nong di buat kentai mana kalau dia ke nong di tu. Bangkai kok pun kam, ada pun kam ni suku pagi yo tan tu ya bare. Mereka tu menetang tu ni nak kentai. Nilala pun apa tu ni macam ni bare. Tu sendiri kena silam, ni yo itu bersama apa. Kuliah bare. Dan kita wan kelenti, dan berdaya lembah kipim. Tumbung mana. Kilawan man terwana ni wan keli. Jadi kita lama ini jadi kita tahu curo tempat longkek society itu punya pasangan jadi tempat yang apa jadi Gibril timban bandle ini kam habasik percaya dengan harga tentang mereka kendai lat nak mereka sing awal kita pedeng jom kan umat Allah kumong ke panangkem nang karon si lesi kam jom kita kaji siapa yang jom kita beri dalam bank government kalau ban syarikat dan nama bersuku kemalaong no kalau ada ya kayak ya kubun kayak sao kubun no lah betul balen lah betul drug set kita mana di bagian drug seleksi Nailan government hoi kila pasal itu investment ni ro investment nanti di precision di ba train kalau nak penuh ni hilang yang juga begitu kaji akutin buat ni kuat kapan kau ni kalau mau department kan perikut saya dia kita di drop saya kita kan department jangki perikut saya ini pas setray nah maju di department lah te etik hasil itu kita kali bang ya bat tentang lawan ya mana duna tinggu di Cirurut bat kali ka naila bang dia po patilot meneng la bat kambon nang ni tinang tu di bidang di Bali dalam suwi jaga bat milawar alang nak ni la yo bon bat ko di blok setengah New York kan ni la dat kan ini tu ing yo tang sering bat di kabinet kalau MT on the ni desi bila bukan punya ni la ne ban kumno ban distribute tinggal ki ban le pandi kasi website dia beli punya ni gila ông được phim chịu punya ini tiba ini kok kan lain nak uyo la commission dulu ini justru kita nang kau nak post semua orang bagi juga apa ketika slow city lah dekat nombak slow dari nombak zombie city kemudian ini waktu city dan juga singkat dekat
ni kuat apakah seluang tengah beri terberut lagi mah kan keladur ni bangila bang ingin pun kau jadi bar keladur sisir tan maka seluang ni ka nombak joni kan lagi pun sisir ba maka nombak seluang ladang bangi tu timbul sembalang dan ini pat buat kini efek farman nampak Israel untuk drugs ada ini kendri let's say hadin salary Muslim kecelong lah long tugas zombie city kecelong ya kaba kisai ya di proyek lah kerni untuk sekian kinsyat tumbayat lagi buat di street of Philadelphia dan Washington mah lagi tu kisah kecelong nombak selong hikum ketebut bopik ngah bat kata sukya ya iman salah nama tu orang iwi long kini ada kumli syukumli ngangek scam bahadi gatu Islam ban mi lagi ro hab ban hot da kibreu jong an bat siram bat company lah gara gilit shopping dan dikilik bat pendet ya kidam jong Islam kini ngangek scam ba kan wan hi hangka lada menghitung pun selalang dan iki torparsnal ladi breu hangka ibadah jong kibadai topik no jonggaan kim lapan pek nuar lan kim lapan bentus nasuman penderan ro cukup kuat nanggan jong kakin bol ni dia slow bahar police department lan ke government beglia kejuko par kejuang ni ho ni sakit jong ma bagi lapan eradicate lan ban rat khong ya kiniki underground group lan ki militant group opposite ni lapan dan por belum garo lapan tiang lama jadi segmen. Di ladang maki kina pan kliap lama ya di militant selani di underground boleh melakukan kliap lama ni penduduk jat lo sendiri kini ki jadi drugs mafia kapan orang lani kita ki drugs dealer kok nombak selong. Kini kalau ke bang ni kebun ni habat semua tahun ini selenda. Ni habat orang pun tanah nama berkong. Lalu company tu ini. Wat kibri jonggaan ro ngilap ni sakit kidan di kibadi dan kiba penderkan drugs imat tu boong we ni kidan ba nagalen di police department yo lesi dan lepeng jongki ka salary hapo sibenai kapoi tang tu henry lada kablak muni ngomong drugs kilak ban yadi tang sisi dan itang arsi kala double ya salary benai di jongki tinggal ko putren ko syai ya ke सरकार kam kami department subhawa nomlek kam kai ya ke kam ke ba ni tu mujak bre meeting khat namar ba ku mukli in ki khat ski depan tingkah khat sem badam tam ta ikisai ba anu tingkah peniap ke tu drive ko malki kijinjang man hale hantu posep siap la bom la pun paji kiyet tam kinyo tu kijinjang ne po pb hande po Kiting road, kilarong pet hak mesti mensyai rakyat saya syuk. Nama tang makin yo panlute buat bandio ban treatlaps. Tiga jelah kejongi kadang kami jingkri lang. Ngeken tu ya ke police department. Sumha kumo pilala ban pen troñ di single no pen troñ sindon ya kene kajing kenrai jong drugs hapo nong baslo. Tinali jong kedua hari ka mit ke bomta ngelayo pat om dunaya ka armun sangut apa yang di kintai bat khat hangut ini shimrang kali ide jong mat ya good orders di pasar di container berat ngiladap pantang nama ring subo ban IT police department kumo ono we di lamba jong we kesno wong ban IT police kasitom namar ba utu kena tahadin sitang miet lalai lan dia ski bobot lalai kare mangi kinom kam ni haban apia si pokot malau benar tinale jongi nginya ngida porndang banong ban IT gini kam sepanan kare tagawe ngi keren sai balada ngilap tu bide ni pedi baik bangilang bot ngintang abasyit pasai batung joro ngila pedi lengba kajing seneng jingkrau iki mende ko play ngila pasang martu yang iki bagi seng lu nalen jo kelhon bat ngi kwa hiro bakini kijat kam hangi po nama silong pindu cek na tingin kamu jintri lang kani kam numday tang po tangi kenhur cuisi bagan mi sikmat ni tentu ibu pergi kenhur sing malang bagan mi sikmat tidak osnong
Tentang department. Nah, kedua sukhya, yang ini kesokan pemerintah. Semua hal ada PA, yang ke generation kebangsawan. PA ke generation pemerintah, lalu pemerintah kebangsawan. Semua lagi nomor wadam ong bu drugs. Wadam berkebun, batang tu berdiri drugs. Yo kan sampai hak kepong nanti hak tekonggi yang kita punya. Yo drugs sih, dan kamu jadi lang bandar pengkong. Tapi kamu ingin orang nak force kuat, ke government kini bersukhya. Menwarak nak kejong ke rehabilitation camp center yang kebaik ini kita sedek nama kita dan kita penting jongki kita bangilah kuat ban kelah ada ki kuat ban kelah makin lek sikit ki kini green health simet jono kimla ban ber nama apa ka explain dari kejupulut lagi 1,000 do 4,000 sebenarnya bila ada kadang lagi jongko lek si ngalapan on ba ini kinong di kibla kerni lek si kan yarap yaki lada kamera 100% rate kan tanda kami katakan di penengkam blok sport nomor sulong kan benar kena jauh timbun di keren dapat saya ini barang ini semua yang ya hatilah di nombak sulong ban petikina bak katakan jadi apa ki lenti pada dan kaji jadi kaba hagi kita kayu pernah ikut dari kayu komplain bakal jelek kalau long open sebuah pelat tinggi ngenom cat lele makin lele ini nomor ni itu ada ngi ai lah aku itu ski let's say kisawan tinggi yang lagi kisawan apa yang jom tiba ai ini kamera penerkam ban inject ban syringe lagi ban penerkam drop